ungasichazisela ukuthi why sila sisi. Okay, njengoba nila ungisibanga sokuthi ubaba abantwana akafuni ukwenzela abantwana akabasupport. Nangitha athengela abantwana izinto akafuni. Ungitshela into eziningi ngoba nangitha athengela abantwana ugcina ngokuthi angikhombisa imali nakeda pho uyaphuma ngegate uyakhamba. Angafuni ukuthenga abantwana into zesikole, abantwana akabathengeli into zokugeza, abantwana akabathengeli ukudla, abantwana akabenzeli next uvusi. Nangithi enzela abantwana akafuni ungitshela ngemali egrant. Okay, uthi abantwana banemali egrant. Yeah, uthi basho mina ngiyabaholela. Uyabereka uvusi. Uvusi uyasebenza usebenzelo ePristine. Sikhuluma ngabantwana abayingaki? Abayi-3. Abayi-3. Mhlambe nasikhuluma ngabantwana abayi-3 bangangani mhlambe? Ama-twins bana bokwenza 14. 14 years? Bafunda isikolo. Sama-twins bana 14 years? Bafunda esikolweni. Bala Basana? Ma-twins. Ma-twins babantazana? So, nakhe ngibuze kancane wena novusi niyahlala namkhana nahlukana izathu zokuthi nihlukane mhlambe kuyinkosi khingizwe bangithwe ngendlela kancane ukuthi anisahlala. Akhe sithi izathu zokuthi nihlukane la kuze. Bravusi. Vusi. Uyabale uvusi. Vusi. Vusi. Madoda cala nanga uvusi yabale. Vusi. 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 Sondela umama lomntwana uyafuya uyakubiza. Hayibo. Nangu uvusi udla phansi bakwethu sazi ukuthi enze njani. Kuthi uthi wenza ngababoma akafuni ukusupport abantwana. Wenza so? Wenza so vele. Awu. Izinto vele azenza wangathola imali la wahola ngoba uhola every Saturday. Uhlala lapha enkandla athatha imali yakhe ayoyiphuza. Njengamanye amagama uthethe imali oyiphuza enkandla. Bafethu ngicela ningilandele uvusi lapho. Ngicela nimlande. Uyiphuza yonke. Landele uvusi buya naye bafethu. Buya novusi ngicela nisibele novusi. Hayi uvusi akaze ukubalekela isondo. Hayi khona. Nje ubalekile uvusi lapho mnanga mkhuphukanise nayo sekuzwa. Okay, njengamanye amagama akafuni ukuhlogomela umntwana uyabaleka. Akafuni vele akabenzeli. Khe waye kwenza maintenance kodwa. Ngithe ngazama ukuyenza isikhathi asasebenze lo ebuilding. Ayenza wayekela umsebenzi. Wabuya ontshela ubadethi ngamfaki lo i-maintenance uzoyekela. Ngamanye nje usenkandla yena ngamanye amagama yokusela. Beka lapha enkandla. Akafuni ukuhlogomela abantwana. Ngizwa begodi uthi ngoChristmas yakabathengeli next. Akabathengeli next ngoChristmas abantwana. Uthi ngithengela lo mncane lo iskipe esiwani ne-shirt ne-jean namanqazi kuphela wabaqeda kwakhe lokho. Hayibo. Laba abanye vele abayithwazanga abathengele next zangathenge next. Bafethu why ningamlandi kuye naye asikhambeni simlandeni mama. Ngicabanga ukuthi simlisa njani uvusi ngoba sifuna ukwazi ukuthi why kana ngathi ikho sifuna ukuzihlangothi lakhe. No mara indaba ukuthi abaleke ngendaba ukuthi angahlogomela abantwana cala musesize la phuma mama sikulandele siphume simlanda simlisa uvusi sifuna ukuza ukuthi why angahlogomela abantwana wena lokhu busy alila ugcina ufike ku-identical force uthi ukhona ukuthola isondo sabantwana uyabaleka nje cala nezulu liyana abantwana sibazi abantwana bana 14 years angangeni ukuthi ahlogomela abantwana uyephi ubalekele bafowethu phela ngibona ngathi animcala kunephathisi. Hayibo, no kuhlunguke ngoba uvusi nangoku kubalekile. Angisazi-ke ukuthi senze njani. Akusunguye lo buyako lo. Akusuye lo. Nkosi yami mara khari kwenzakalani. Ubaba ababaleke ngaka ngebelo. Abalekele so then uzizwa njani ngoba nangu uvusi nangu sewudla phasi. Ngibhlungu baba ngibhlungu shemreko. Akafuna amaqiniso ubaleka thini? Baleka nina vele. Madoda ke omazi kuvusi la khona bakhe bazama ukuthi bakhulume naye nangu mama lomntwana olila abantwana bakhe abana 14 years ukuthi at least bakhona ukuthola izinto ezibalekileko. Ubalekile nje abantu uvusi sithize sathi bhidi bamtshelile ukuthi kunabantu abathize hayi udle phansi. Hayi maye nje khona sazi ukuthi senze njani. Ningasikhulumisa novusi ngefoni ke simuze efonini ngoba akafuna ukukhuluma straight. Angeke asayiphendula. Khani ujwayele vele ukubaleka so. Ngeke. Unekani vusi.
Maye mama uzizwa kanjani njengoba uvusi angafuni ukuthatha responsibility abantwana bakho? Angikhathele mina, angivele angisafuni ukukhuluma naye next. Yeah. Angikhathele mina. That is the reason why ugcina umlisile. Umlise ngabombi vele ubone ukuthi vele akanandaba nokuhlogomela abantwana. Vele akanandaba total ngobele nakahola lapha ePristina. Imali yakhe vele ngiyazi uyahamba uyohlala enkandla or uyohlala la hlala khona bese uyayiphuza. Bese uvela angasanamali angasana next. Nangibuza ngezinto zabantwana. Ungitshela ukuthi ngiyahola ngiholi imali grant. No kuyomela ukuthi sikuphekelele ku maintenance court khona ngale sokubona njengoba thina sifuna ukuzwa ihlangothi bese sitshela ukuthi sizokhamba naye ayokuthengela abantwana impahla zaka Christmas mara nangokudla phansi ase kubalekile ne isheme ihlizwa ngiyabona ibhlungu ngoba kubhlungu uthola ukuthi ungibaba ungafuni ukuthatha responsibility makumele ukhulume wena udecide ukuthi udle phansi yabona so mhlambe amagama wakho okugcina la ungathanda ukukhuluma mhlambe ukuswaphelisa isikhulumo ukuthi ekugcineni ungathanda ukutshela uvusi uthini la khona mhlambe Ana bengithanda ukumtshela ukuthi uvusi mina into engifuna ukuya angifuni next ngifuna ukuthi asupport abantwana bakhe kuphela. Endle nete abantwana bakhe izinto ezifunekako abathume from ngento zokugeza abathengele insipho kwasha abenzele yonke into. Edingakalayo angifuni imali yakhe angifuni next nete ngifuna enzela abantwana bakhe. So umntwana ogcina nje yena uneminyaka engaka? Una 7 years. So ukuze ugcina umnikeze ithuba kodwa ukuthi ahlogome ube nomntwana omunye wokugcina naye ekutheni ubonile before ukuthi umuntu ongasukuthi akazimisela ukuthatha irresponsibility yini mhlambe into ekuphushe to an extent ukuthi vele ugcine uthi uba nomntwana omunye wesibili naye isithathu bengitshela ukuthi mhlambe uza change mara ngendlela enza ngayo sekubonile manje ukuthi angeke asa change. Mara mhlambe nasingagijima sayomcala mhlambe uvusi simthola unithi uchingephi madoda because ngibona uchinge enkandla uthini batsho kasolwa masimba khari masimba ukuhlogomela abantu ngicela nisifunele yena no siyarapela sifana nisitholele yena no akusizi no sifunelani yena ngoba akusizi abantwana bali niyambona ukuthi umama lo uzobuhlungu ngani sesi mhlambe wena uyayazi inkinga yabo mhlambe kusibekele kancane ukhuluma nasingakuvezi kancane ngangivezi yes mara ngiye mina nomama lo ngiyamsola naye umama lo yeah womntwana lo banobaba lo bayafana yeah abasese responsible bethu abantwana yeah njebe kungu Christmas bethu abakathengela abantwana impahla zaka Christmas bethu benzani bahamula khani akahamula mama lo yangirara ngoba uyikholwa elikhulu how naye akakabathengela impahla zaka Christmas wangakabathengela impahla zaka Christmas mama ngemali isondlo Akinga angisho lapha ekhaya baba ukuthi apha ekhaya mina umuntu engihlala naye ngihlala lo noma lapha ekhaya akunamuntu osebenzayo lapha ekhaya ngimuntu othenga ukudla ngale mali grant bathengela ukudla ngayo abantwana lapha so mara impahla abantwana nje ufuna ukutshela ukuthi abakagcoki next mara no mama kuyahola naye phela yeah nama ngathi abantu abadala at least naye lo wekhaya thina siyamraga every time uyasithukana na every day sithi thengela abantwana mhlambe ethu leyo kuyo ukuthi yenzela abantwana bethu abantwana bayagcoka bakho ke angeke sikhona ukuhelebha wena ungazihelebhi kose sihelebhe kubeni nawe uyazihelebha uyazi naye ngamthatha wathatha ngimi ukuthi ukufaka i-maintenance asebereke building ngamthatha ngathi uhleli naye ulale khona every day mara kenzela abantwana next madoda njani ngathi thatha umuntu lo mfaki waphekelela ngimi imbuze nangu ngamphekelela ngathoma umfaki i-maintenance asupport abantwana kuzomfakela imic le akuhle kuzomfakela imic le waphekelela ngimi ku-maintenance kodwa ahleli naye bahleli kamnandi mara kenzela abantwana next akabe angamuphi next naye nosesilobe ngamnikeze next akatophi next naye sumane uhleli nje mhlambe ngoba uyamthanda naye akatophi next mara ke kusizani ngoba nje bamjamisile ebhodgodi kukwenzakalani bamjamise kuthi uya basahlali wathi abasahlali wona mara ujikela ngekhabo every day asazi ukuthi bana yokwenzani ngoba every mara ekhaya nakeza ngifuna ukuthi ngobabuza naba lapha manje ngoba sometimes ushiya abantwana abala naba laba abayithu ushiya abantwana abala ajikele ngani nalo umfana omncane bane ezakiba afika bathatha lokhana nafika ekhaya akahlali nokuhlala ufika ekhaya athatha abantwana bakhe aphuma akhambe hayibo akahlali nokuhlala ekhaya ufika ekhaya athatha abantwana bakhe aphuma akhambe angisahlali naye uvusi angisahlali ngomne ekhaya ngihlala nolo noma mhlambe the reason why mhlambe angafuni ukuhlogomela abantwana akusikuthi umjamisile angazi nami ngavela ngabahlogomeli lo
Utsho ukuthi- akusindwa nje Mara- kade ahlala naye phela mara nabangalungisa mhlambe babuyele nor ukhona umuntu ohlala naye omunye akekho mina nje ngihlala ngisekhaya nangathi Akekho. ufuna ukulungisa ufuna ukubuyelana nawe nibuyelene nibe right nihlogomela abantwana kuya ngendlela yakhona ungavuma wena nangabe uzatshentsha enzela abantwana izinto zonke ezidingakalayo ya abe umuntu oright ya and angasaseli angitsho angitsho yingakho simfuna sizama ukumtshela ukuthi cala nje awusanamfazi ngenxa yokuthi wena uthatha imali bekumele uwondla abantwana uphilise nomkakho ngayo nokusela ngayo endleleni lakho-ke nje yebo so-ke njengoba basayomfuna akhe simlinda sibone ngathi unolaka kancane kanti khe bamthwayela indlebe kancane ukuthi siyenze wathwela ngibani ngoba nathi bese nani beningazi azange umhlebele umtshela ukuthi uyobiza i-identical form azange ngihlebele azange hawu mara nkosi azange hlala ubalekile nje